baramubwira ati rero iyi pressure ntago tuyikeneye, iyi pressure rwose iri kuva ku baguhagarariye ntago tuyikeneye, kuza batubwira yuko hirya no hino bagushaka, kuza batubwira ko muri Juve bagushaka, dera foto guhereza amasezerano meza, tuguhereze freedom, gire izo power nyine muri Chelsea, ube manager, utangire ugira uruhare muri byinshi bikorwa muri equipe ya Chelsea. Ntago tuguha akazi, ibyo ntago byari mu mirongo. Ntago izisa ku buhindu y'uguhagarariye muri sezo hagati bivuze kuza kudushyiraho pressure, ko ugomba kwita uhindurira ibyo twatangiriyeho twifuza kubaka nka fondation hano. Aramubwira ati rero ntago turimo twishimira ibi bintu birimo bivugwa hirya no hino, byavugwa no hirya no hino, n'umu agent wawe akaza akatubwira ko izo interest zihari cyangwa se amakipe agukeneye, ntago bigeze babyishimira. Ariko atera gukira aho ngaho iyo ufashe Enzo Maresca, Enzo muri Man City reka memuretse gatoya, reka mfate Enzo muri Leicester City, mfate Enzo amezi 18 mu kipe ya Chelsea. Enzo umubona mu bushobozi bwo gufata ikipe ikomeye, ikomeye, ndavuga Juventus, uvuga ndavuga Manchester City, n'inde kipe atinjiriwe akaba manager ahantu runaka, umubonamo ubushobozi bw'umutoza afata ikipe ikomeye kagera ku musaruro? Reka ngo igisubizo kiri kitabogamye kandi kitarimo gukomeretsa, kitanangiza. Enzo Maresca reka ngwereke, sibyo? Ego ibi natweretse mu mezi 18 amaze muri Chelsea, bitwereka yuko challenge nini yisumbuyeho kuyo yari afite muri Chelsea yahabwa amahirwe yayo. Urumva cyane? Donc muri Man City ntago bamuhereza projet nk'iyo afite muri Chelsea. Muri make nturamwizera, nturamubona mu bushobozi bwo gutwara igikombe, reka mvuga nka champion runaka. Ubwo bushobozi iyo tournoi yarayitwaye, urumva najya gucanze, sinzi no message uramwizera neza hano, sinzi no message yanjye iri gutambuka neza. Donc muri Chelsea ndimo ndibaza, donc aba yafite abakinnyi barenze urwego abafite, kuko Mike Menya akaba yaramushyize mu izamu, akaba yarazanye rutayizamu muri kuri level ihambaye kurusha Joe Pedro na Liam Delap na Nicholas Jackson. Izisa akaba yarazanye umuwinga uri hejuru ya Garnacho na Jamie Gittens. Izisa akaba yarazanye umuwinga kabisa urusha na Estevao. Ndi kwibaza Isa ese yarashyize mu defenseur w'igikonyozi nka Bastoni, ari umutima wa defense ari inyuma, akaba ari kumwe na Kukurera na Reece James, wenda n'undi muntu umwe yaba Trevor Tom Charoba cyangwa yaba Fofana. Sasa n'icyo kintu ndakibaza, ariko kubera ko muri Chelsea ntacyo bamuhaye, ndi kwibaza abihawe ku rwego agaragaje muri Chelsea yagiye ahandi abihawe, nanjye nagira amatsiko y'icyo yakora. Agiye umurenga iki? Niki gituma utamwizera nyine uvuga uti ari mu murongo muzima? Niki wumva agikwiye gushyira ku murongo kugira byibuze uvuga uti umutoza areze ni muzima? Uzi icyo munenga Mbappe, umutoza nyine utarakoraho ibintu, hari uko ugaragaza potential, ibyo ntacyo bitwaye. Potential kabisa nshobora kuvuga ati uyu mwana afite impano pe, uyu mwana uko bigaragara ndabona azi kogeza kuri radio ari hepfo n'urugero hasi wenda idakomeye cyane, avuga umwana afite potential, menye umujyanye ahantu hanini yakora ibirenzeho. Ariko hari igihe umujyana hanini bikanga. Nicyo ngicyo ndimo mvuga. Nakumvise nahise sinzi kibazo na Nepo twumva icyo bitekerezaho. Nepo, Enzo Maresca wa Leicester City ndagisubira muko nakikubajije, sicyo se wari umwe nkimubaza se nawe twumve ahagaze. Enzo wa Leicester City, Enzo wa Chelsea, ni Enzo weze ku buryo wamuha ikipe ikomeye agatwara champion atavangiwe muri Chelsea. Rero ibyo yari afite noneho wibaza ikipe afite na pressure y'abayobozi, ariko agiye ahantu bye bamuha ibirenze, wamubonyemo ubushobozi bwo gufata ikipe agatwara nka champion, akamfata champion y'amezi 10. Bisaba kwibaza ko mwese muri kubanza kubitekerezaho byagenze bite? Gutekereza ntibyabura, uranga umugabo wese atekereza, bisaba kutekereza kabiri imbere yo gusubiza. Umugabo ntatinyisha, ariko byibuze ko muri gutinda kubisubiza, harimo akantu nyine ko kumva kutabyizeye, harimo akantu wagira mu dute. Uratutabeshanye iyo dute wayigira, uzi impamvu urakoze bigiye gutuma nanjye mvugiraho akantu numvaga ndi buvuge mu kanya tujya gutumika.
buriya character yagaragaje yo kuneshwa impamvu mbyese kuneshwa Enzo Maresca urebye kontra yemereye gukoreraho hari aho burya yaraneshejwe nayo nk'umutoza muto ariko rwari rwo rwego yes icyo cyo reka twemere ko byari urwego kiragiye yari buhabwe irenze iriya nanjye ubwanjye sinari muhanda umuyobozi wa Chelsea uri kumva dore rero nge numvaga ari busabe nibyo hari aho bashobora kukurimita ariko hari aho nawe utari bwitege none se reka mubwira Dena umupira w'Iburayi ko atari nko muri Afrika namba paratubwira ekipe wayubaka muri ubu buryo abayobozi ba Chelsea bari kuyubaka bikaramba umufana akajya bireba ko ekipe yibereye muri kesi z'ubucuruzi bigatwara umwaka umwe bigatwara ibiri dore impamvu nawe biba bitangiye kugora n'impamvu Enzo yemeye kubikoramo n'urwego rwe nubwo rwego nawe rwari urwego rwe yari amahirwe kuko aho rero iyi contract uvuga ntabwo ya Hans Flick n'urugero oya ntabwo bishoboka oya n'abafana ba Chelsea hari abo bavuga ngo niyo wazana Rudi Gullit atanga urugero rw'abatoza batagifite akazi umutoza na Chelsea anabera umubaye atanga urugero rw'aba Rudi Gullit ati nabo nubwo badafite akazi akakanya ibyo Enzo Maresca akora ntago bakwemera kubikoreramo kandi kuko baba bashaka akazi icyo rero impamvu nanjye mpise nk'umucaka ko mugira icyo mubivugaho nari nshatse kujustify impamvu ubonye nge natekereje nk'uko na Delari yatekereza nibazaga n'urwego wita wibaza ukavuga ati ni rwo rwego ariko ukareba ukavuga ngo City ku cy'aba bagabo nk'aba Soriano bashobora kwicara wenda n'inyunganizi ya Pep irimo bakabona ko uyu mutoza yakwizerwa ese ku kipe nka Juve batangiraga gutekereza ko binanze kuri uyu mugabo Spalletti bakwemera bagaspendinga ibyo Chelsea yabikeneye ku masezerano ifitemo bakamuzana nuko bagabo kandi iyo Juve tuvuga ifite umugabo nka Cristiano Giuntoli cyane amuzi ijisho rye mu bigendanye no kureba abakinnyi n'abatoza wareba ijisho nk'irya Soriano ukavuga ati kuki aba bantu bamutinzeho kuki atekerezwa muri Man City dukora ikiganiro hano tubisesengura mu buryo bwuzuye natwo twaworeberaga mu ndererwamo yacu hari ibyo twabonaga uburyo yakozwe reka mbyite gutya uburyo yateguwe nk'umutoza twabonaga iyo chance yayo inzira yanyuzemo aho uburyo byagiye bimutegura nyuze muri zo za Parma unyuze muri Leicester City urayizamuye utwaye igikombe cy'amaklebe cy'isi burari karita afite yatweretse buryo umutoza wese areberwamo buriya si buri mutoza wese watwara shampiyona nk'uko yatwara iyi turunwa biranyuranye ni nayo mpamvu uwitwa ni wari wigeze kubigarukaho uri Gunnar Solskjaer ngo umutoza mwiza ntareberwa mu gutwara turunwa ni Gunnar Solskjaer umutoza mwiza ntareberwa mu gutwara turunwa areberwa muri ibi bikombe bisaba kurse muri shampiyona kuko buriya kuba byibuze aratweretse ko iyo faze yo gutwara turunwa yashoboka uje muri conference abantu babona ko Chelsea ariyo cheval nini yatwara izindi akabikora Dera cyane nta dekone yego kandi kuko uburyo yabikoze yagendanye na ekipe y'abakinnyi badasanzwe muri ekipe ya mbere arabakoresha bigeze naho yitabaza abakinnyi banini arabazana kandi arabahuza bigenda neza batwara conference iyo Chelsea itagiraga bijya mu mateka iyo urebye uburyo yahangamuye aya ekipe akagera kuri pari kugeza kuri match ya nyuma imibare yashyize kuri pari akamenya uburyo ari buze mu mikinire mishya iri bugora umuntu nka Luis Enrique kuri groupe yashakaga iki gikombe igakora amateka yuzuye byose ko aratweretse ko mu bigendanye na turunwa yaba afite ubushobozi yagaragaje ko yabishobora urumva noneho umuntu ashobora no guhera kuri icyo ngicyo akavuga ngo none reka mugirire icyizere mu bigendanye na shampiyona ya resi ya kuruse nini bisaba izo etape par etape hamwe uri bugere ugashita hamwe imvune zizazamo hamwe uzabura umukinnyi kubera karto ukamenya uburyo ubugera iyo etape niyo tutamuziho kuri level yo hejuru rero hano bakavuga ngo iyo nayo ntabwo yabyuka ngo asange amaze kuyigeraho niho nagarukaga nibaza Nepo nigeze kuvuga ngo uyu mugabo nakunze uko yagiye yigaragaza imbere y'abatoza banini yaba imbere ya Luis Enrique imbere ya Hans Flick imbere ya Arne Slot imbere ya ba Mikel Arteta ubu ndavuga uburyo Chelsea donc ayifite
yagiye ikora demonstration imbere y'amakipe manini ubona ko Chelsea ihari iri guhangana rimwe na rimwe inatsinzwe kuri detail ntoya cyangwa se iragutsinze nko twabonye irusha Barcelona. Ndabuze ni uyu mugabo Enzo Maresca ese abaye afite umunyezamu nka Mike Menya mu izamu cyangwa afite undi munyezamu mwiza uri ku rwego rwiza mu izamu rye, abaye afite umudefenseri mwiza, urugero natanze ni Bastoni ni urugero, abaye afite umwataka mwiza kuri nimero 9, abaye mu bawinga baguriwe yaraguriwe abawinga barusha Gittens na Garnacho ko Gittens na Garnacho nge mbona ibazo ufite ese adera n'urwego byoroshye muri ubu buryo si yavuzwe muri Man City mutereka muri City kuko iruzuye afite umuzamu City iruzuye mu nguni zose mutereka mu misura ya Enzo Maresca aho rero niho twamupimira uyu mugabo niho nanjye numva afite ubwo bushobozi. Uyu rero nibyo tuvuga nyine Imana izamfasha yibone njyewe namubonye mu ubwo bushobozi sibyo, ariko nyina none kuba nkubona mu ubwo bushobozi ntabwo bisobanuye ngo ugiyeyo wabikora, byansaba kujyayo none ukahita unyemeza ukayibona, ariko bitavuze ngo ndakubona mu potential ndabona ubwo bushobozi bufite, ariko kuko nyine naho wabikoze erega nibyo bavuga Minepo naho wabikoze sibyo yo naho wabikoze muri kuri urwo rwego nk'urwo ngurwo burya ujya handi ugasanga pressure none irarenze kuko reka nkwereka ikintu gishobora kugonga umutoza agiye ahantu none utekereza ko bamuhaye abakinnyi ba grand joueur ashobora kugerayo communication ikamunanira n'abakinnyi banini, communication ugirana n'abakinnyi yari afite muri Leicester City ba Kenan Dusbrohr bakiri bato, communication yagiranaga n'abakinnyi ba Man City bateje imyaka 21 ba Dirap bakiri muri iyo myaka ba Jukore Palma, communication yagirana n'abakinnyi muri Chelsea afite iki gihe yaba basore nyine bari hasi imyaka 25 myinshi benshi inyuranye na communication my friend. Isi sa urugero twafataniza Bi Alonso communication iri kumugora uburyo diringa na Vini uburyo diringa na Leverkusen ari Madrid uburyo diringa na Jude Bellingham ubuza Bi Alonso ameze nk'uri kwiga kubana n'abakinnyi banini, so n'uyu mugabo turuba ubushobozi nibwo burahari, potential irahari, gutoza birahari pe ndabona ko ubwo bushobozi, ariko ugiyeyo Donnarumma arakubwira ati yazakubwira ati bimeze bitse ari jya gukangurada akakubwira ati icyo ngicyo nacyo hari igihe kikugora ugasanga ntago uwo muntu twabonagamo ko afite uzuzo potential kabona ahubwo ikipe isubiye inyuma munaniye burundu ariko atari uko wenda kuri tableau erega na Xavier agitwaye gezaho biramucanga muri Barca byaramucanze rwose. Nagira ngo usoza direct kuri ingingo kugira ngo turarebe n'abatoza bavuga kumusimbura mu kanya gato nyine bafite utwusigaranye gato tudusozamo tugende twambuke ubwo nayimpereye kuri ako ngaho, ariko aka kabiri twa turi kuri side none ya Chelsea kubyo batishimiye kurenza aka kabiri Chelsea ntagimaze icyambere nicyo icyambere cyari uko George Mendes yaje kubashyiraho pressure ngo bavugurura twagikomoje rwose. Sasa icya kabiri Chelsea ntago yigeze yishimira communication Enzo Maresca yari afitanye n'itangazamakuru muri iyi minsi, uburyo yaganiraga n'itangazamakuru yaratangiye kujya amabanga yari ibintu bitari ngombwa yari yajugunye ngo barimo ngo muri iyi minsi barimo batungurwa no kumva ibintu bakabaye baganira muri equipe ndani hagati ye nabo ariko bivuga openly, ariko nabo bari batangiye kujya bakora inama zabo ku giti cyabo bakazisohoramo bombe, ariko byibuze biratandukanye nabo si byo ko ngenda byemera ntabwo ndi kumuvugira ubwo mbitwaye cyagiye umuntu nawe ni umuntu yabikoreshwa n'amarangamutima. Iyo uvuze ngo biragaragara ko hari umuntu anifuza muri equipe nese wamuvuze twamumenye n'ubundi tuvugisha ukuri babishyize hanze nicyo batishimiye ibyo bintu reka ngubwiswe none se so watangiye tubwira Todd Bahir icyo yavuze. Yego oya ntabwo hari igisimbura iyo interview wigeze wumva n'umuyobozi wa Chelsea ndetse kubona mu itangazamakuru ngo inama zakozwe. Oya nje ntago ndi kumushyigikira natebyaga vuga nti aho nawe ndabamwumve nawe bagomba kwimuhanira bagomba kubirakarira, ariko nawe nk'umuntu yanahubuka kugira ndi twavugaga ahita yataka itangazamakuru abona ko cyaba igisubizo ahita yataka. So ntago ubuyobozi bw'ikipe ya Chelsea bwishimiye ko umugabo yatangiye gusa nk'ugenda ahishura amabanga amwe namwe kuvuga ko utishimiye abantu bataye bagushyigikiye muri Chelsea. Ejo bundi baramubajije nk'irantsinzi byagaragaye ko ari nk'insinzi yashatse ngo ahangane nabo, ari nk'ikibazo bamubajije mu minsi yashize itangazamakuru amubaza ngo
ubundi kuki ukora rotation nyinshi twibaza ahangaha kuki ukora impinduka nyinshi muri ekipe yawe buri ugiye gukina uzi ikibazo yabahaye yarababwiye ngo ask the management of Chelsea ni umugabo ukiri muto mu myaka mu bijyanye no gutoza ko afite imyaka nahoze ndeba n'imyaka 40 yonyine cyari muto cyane mu bijyanye no gutoza yego Callum McFarlane ni umugabo utoza ikipe ya Chelsea yabatenyeje imyaka 21 yego uyu mugabo ntago aramara igihe kinini muri Chelsea uyu mugabo yinjiranye na Enzo Maresca muri Chelsea ntago binjiranye ahubwo uyu mugabo yaje mu kwezi kwa 7 ejo bundi sejo bundi si 25 cyo kintu rwose I'm sorry but iyo detail bayisimbura aho ngaho yinjiye mu kwezi kwa 7 Enzo Maresca we turi kuvuga ko amera amazi amezi 18 yafashe Chelsea mu kwa 7 mwaka ushize under 21 yego muri bacha amezi 6 yonyine amezi 6 yonyine yego uyu mugabo bamuhaye akazi avuye muri equipe ya Southampton nabwo atoza equipe y'abakiri bato ba Southampton bateneje imyaka 21 yego uyu mugabo mbere ukajya muri Southampton yari yarabaye muri Manchester City muri Manchester City icyo yakoragayo yari umutoza wungirije umutoza wa mbere wa Man City wabateneje imyaka 18 nuvuga yari ari mu bateneje imyaka 18 ba Man City mbere ukajya muri Southampton ari umutoza wungirije mu bateneje imyaka 18 ba Man City yamaze imyaka 4 muri Man City icyo gihe muri Man City yahuriye n'abagabo barimo Glenn Van de Kraan ni umugabo izi saha muri iki gihe uyobora Academy ya Chelsea ni technical director wa Academy ya Chelsea urumva ko bamenyaniye muri Man City uyu mugabo Callum icyo gihe ariko yanahuriyeho na Joe Shields nawe yakoraga muri Man City ubu ngubu ni umwe mu ba co-director b'ikipe ya Chelsea umwe mu bayobozi b'ikipe ya Chelsea ibyo byasa unyumvamo Southampton ese mvuga ko ari aba co-directors afite umuntu byanze kunze kombere no umuntu wakazi network aho ngaho irazwi baraziranye rwose sasa uyu mugabo Callum McFarlane muri Chelsea iyi season ikamfata iyi season muri Premier League ya kabiri ko abateje imyaka 21 bakina Premier League ya kabiri imwe Enzo yatwaye muri Man City bakoze cyane amaze gutoza match 9 atsinde 6 atsindwe 3 ubu ni wa kane muri championnat n'amanota 18 si bibi ntago ari bibi mu marushanwa ya Youth League UEFA Youth League ubu ni Champions League y'abatoya ni uyoboye muri match 6 atsinze 5 anganya match imwe byiza cyane after amanota 16 ari imbere rwose nahoze ndeba ama youth clubs ayoboye ndabona ya kabiri ni Benfica ya gatatu ni Club Rouge ya kane ni Madrid ya gatanu ni Villarreal ya gatandatu ni Bilbao ya karindwi ni Atletico Madrid ya munane ni Barcelona ni muri Champions League y'abakiri bato muri rusange mu marushanwa yose kubafasha Chelsea yose y'imyaka 21 amaze gutoza match 20 atsinda 11 anganya match imwe atsindwa 8 ubaze ku manota atatu kuri match 20 yaba afite amanota 38 kuri 60 sone ko 26 yaragiye uyu mugabo w'umwongereza atoza systeme ya 4-2-3-1 urumva nepo systeme ni 4-2-3-1 abantu benshi baranateganya ko uburyo ari buze guhagarika ikipe ya Chelsea ari ubu buryo Sanchez mwizamu Charobana Fofana muri defense kukorera yabagarutse akamushyira 3 James kuri 2 hagati mu kibuga Caicedo Fernandes na Santos nagi ari ya Callum ya Callum ingina ndimo mvuga ya Liam ahubwo uyu mugabo systeme we ni 4-2-3-1 4-2-3-1 sone ngo ni ya setup ya Chelsea sanzwe kimwe sa n'ubundi ni yindi sanzwe y'abakinnyi babiri bafite nimero 10 bafite abawinga babiri n'umwe hatakumwe n'aba defenseur bane nyuma ni bisanzwe ni yakinaga muri academy uyu mugabo umwaka muri saison hagati Celtic yageze kuza gushaka kumutwara cyagiye batandukana na Brendan Rodgers Chelsea imuhereza uburenganzira bwo kuganira na Celtic ariko ntibumvikana Chelsea birangira umugumanye
uyu mugabo n'ubwa mbere muri kariyeri ye agiye gutoza ekipe nkuru mu buryo buri professionnel, agiye guhagarara kuri touchline ayoboye ekipe nkuru n'ubwa mbere. Agiye guhangana na Pep Guardiola, agiye gutoza match y'1012. uravuga nde? Pep Guardiola. Uyu n'ubwa mbere agiye gutoza match professionnel nk'umutoza mukuru muri ekipe nini, yaba nini yaba nto, ariko ari umutoza wa ekipe ya mbere senior. N'ubwa mbere agiye guhagarara kuri touchline aho ngaho. Uyu niwe mugabo ugiye gutoza ikipe ya Chelsea kuri match ya Man City. Muri Chelsea ngo bamufite icyizere gihagije, bavuga yuko ngari umwe mu bagabo bakunda uburyo akora akazi ke mu bakiri bato b'ikipe ya Chelsea. Ngo n'ikimenyimenyi bamwe mu basore be Chelsea nkuru Enzo Maresca yajyaga bitabaza, bamwe mu basore be benshi bakiri bato yatoza muri ekipe y'abakiri bato. Muri Clear Capital ngo bishimira uburyo azamura urwego rw'abakinnyi bato muri ekipe ya Chelsea mu Anders. So n'umugabo ngo babona ufitemo ubushobozi, ufitemo iyo mpano, ariko nanone babona ko batamwegurira Chelsea. No kuba yifashe mu gihe batarabona umutoza. Baravuga ati turabona uko urwego rwiza urimo nazamuka neza, ariko ntabwo urajya ku rwego rwaho twaguhereza ekipe nka Chelsea ngo ngaho yifate uyibyimbe. Ubwo bushobozi ntabwo baramubonamo, ariko babona afite ahazaza. Callum McFarlane niwe utoza match ahura na Pep Guardiola. Birumvikana ko ni umunyeshuri n'umwarimu gutya aho ngaho, kuko ari mu rwego rufatika mu by'ukuri. Twabwiye ko ageze muri The Blues mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize, asimbuye Philippe Coelhos. uyu nguyu yaragiye mu ikipe ya Strasbourg mu gihugu cy'Ubufaransa, agiye kuba mutoza wungirije, nawe ahita afata amahirwe imuvandimwe Callum McFarlane. Mu kanya gatoya nukubwira abantu staff technique araza kuba afite, araza kuba ari we nk'umutoza mukuru. Yes, araza kuba ari we nk'umutoza mukuru, araza kuba yungirijwe n'umugabo witwa Andy Ross n'umugabo witwa James Simons. Abangaba ni abagabo bamwungirije n'ubundi muri Chelsea bateje imyaka 21. N'umugabo witwa Adam Keith. Abo nibo baza kuba muri inyuma, muraza kuba mubona Andy Ross, James Simons na Adam Keith, n'umugabo umwe utigeze ujyana na staff technique ya Enzo Maresca witwa Bernardo Cueva, ushinzwe ibijyanye n'imipira y'imiterekano muri Chelsea. Abandi bagiye, Caballero yazinze hanze. Wilfried Caballero kana gatoya agira nk'ikiganiro n'itangazamakuru muvandimwe Callum McFarlane. Uyu munsi byagenza bite ku myitozo coach? Reka tumwite coach kuko nawe kazara gafite. Ati there is a really good culture to the club in the terms of the support from the first team. Ati mu by'ukuri hari umwuka mwiza cyangwa se hari umuco mwiza muri club mu bijyanye no gushyigikirana, bijyanye no gushyigikira ekipe ya mbere. I mean the directors. Ndasobanura ko rwose ari gushyigikirwa bivuye ku buyobozi. Everyone seems interested. Rwose birasa nkaho buri wese ashishikajwe n'akazi k'ikipe ya mbere. There is always a bit of an academy presence there at under 21 matches. Ati buri gihe hahora hari abantu runaka kuva mu buyobozi kuri match z'ikipe y'abateje imyaka 21. Aba bahari rwose baje kureba uko bimeze. Honestly, it's exactly the same as it always has been. Rwose mbabwije ukuri nuko bimeze, nuko bijyamye bimeze. Haba hari ubuyobozi buri gihe mu bintu dukora. We are all here for the same reason. Natwe rero turi hano ku bw'izo mpamvu zimwe. Training was great today. Twakoze imyitozo myiza. There was a really good energy. By'ukuri hari imbaraga nyinshi, hari umwuka mwiza. Nguwo umutoza wanyu, ndavuga Callum McFarlane, umutoza w'ikipe Chelsea, ugiye kubafasha mu gihe bataragira gute batarabona umutoza mukuru. Yavuze ko kurera Mark ntabwo ari shoka zakiri umukino. Ati ntabwo ndi sure, ndaza kubaza abaganga, sindi sure pe. Nabonye avuga ngo sindagira amakuru yose ngo muhe. Yavuze ngo I don't have the full information yet. Ati sindagira amakuru yose. Atariko ndaza kuvugana n'abaganga twumva uko ameze. Ati rubumva ko akiri iminsi 2 ushobora kuba ameze neza. Witwa Marco Culera. Ubwo
nibyo ngibyo kuri uyu mutoza uri butoze uyu mukino. Hanyuma Nepo birumvikana ko umutoza we yagenda avuga Enzo Maresca, ariko harimo haravugwa abatoza benshi ngira ngo mbere twagiye twumva numva wigeze kubikomozaho uvuga kuri Oliver Glasner nakashora kuza muri The Blues, ariko muri kano kanya mu by'ukuri umutoza uri kuvuga kugeza kuri risegonda n'umuvandimwe Liam Rossenion mu kipe ya Strasbourg mu gihugu cy'Ubufaransa. Nepo uyu muvandimwe nebiki ari gukorera mu gihugu cy'Ubufaransa bitumye aza kuri page z'ibinyamakuru byinshi ko ashobora gusimbura Enzo mu kipe ya The Blues? Uyu ni umugabo w'imyaka 41 urebye kariya yo gutoza yayitangiye nk'umusenior navuga 2022 mu ikipe ya Derby County ari interim, nyuma yaho abatoza bari bagiye harya Sirundi warugiye Papakaye nibwo yafashe iyo nkoni nka interim coach. Igihe gito yahatoje Hull City ramubengukwa, umubosi witwa Akuniri Kahara aramukunda cyane w'ikipe ya Hull City. Icyo gihe mu gihe yitozaga nafashe ikipe ya Hull City kuza mu myanya 7 igihe bemerera gukina playoffs. Murabyibuka ko imwe yazamutse izindi ziza hafi aho ngo zikaza gutera imikino ya playoffs cyane. Uyu mugabo nubwo arafashe ikipe ya Hull City kuza ku mwanya wa 7, ntabwo uyu mubosi Akuniri Kari bagumanye. Yavuze yuko filozofize n'uburyo atoze ekipe bidahura nuko abyifuza nka Nyirimari. Atariko n'umutoza muto w'umuhanga, ati kandi mbona ko imbere ye hazaba heza. N'amagambo yo mu boss wa Hull City. Arigendera aza kujya mu ikipe ya Strasbourg.